I got just an exclusive interview with Honorable Asafo J. Ono NA Registrar, Scholarship Secretariat, and then Obetutri and Komo. Nano Friday, so it can be efa nyinahin any police commander or any China phobia swa omonso ometimi CIC fuel station na wo na Honorable Hannah Bisu ono nso eba ye operations kakra ne nsem kakra ekoso ye beka ho asem ne ama ho update kai say make us say regional minister Honorable Frank Kamwako hine take action what the ekoso because you hear some no ya ka but I say to get to the stand say China for no ewo ho na yintimi nya ho hwe na ya ka ho asema so bi amfie no na ehadwen enti Friday ye ni breye police fo ewo ho no nso de omunchirichiri mu nso aba regional minister nso edin komo ono nso ne din chirichiri mu aba. At the end of the day, it's about the greater good of Kumasi and then Ghana in general. Sebia refia the video never to swam na China for bibri te so muti nyina yin sa akrumu ho no a kire se wo di form ho pa di ho form pa na ti enkawie ho ene atwemampunia ho no Forestry Commission for amwo ho Forestry Commission for amwo make atrem atwemampunia nyinahin ene sa biaye na Galamsey ne koso no Forestry Commission for amwo ho. We are aware of the moye Forestry Commission for amwo nkawe enche be transfer mu ni asa interdict mu atwema Forestry Commission for amwo ho yenim de moye wo ho na enche ye be interdict mu ni asa transfer mu because you see Ghana problem na yet say all solve on ne enya mpanyufo bi a omohihye ase to make things happen na the Forestry Commission for we are aware the moye no carry ho we are aware the moye efa Galamsey dwumadie ho ye ya aware the ekoso bia munyina obi adin the ekoso the moye nyina enti na mete ho kakra kire mu no we are aware me ba bia Galamsey site ni ewo bia no me wo mani wo ho Galamsey site the obi a be a top from king the obi ka the obi tu me aware enti me say carry Forestry Commission mo any Galamsey activities no we are aware the maye the mo beye the mpesa mo ye aware me say akabiem e fa Galamsey as activities amo ye any the mpesa mo ye any the maye ye aware nti Forestry Commission for a Galamsey ye tu ase na mo hihye ase na mo ye de mo pe no we are aware mo ai wose mo hwe ye forest so mo kabom na nkofu atwa ye nia no ma say asase na bo so me so a ya sa ma usika oso mfa so ne sen oso mfa so ne sen so we a Forestry Commission na enia wase ye bo ho ban ah the last time I'm paying for ni bi buy they say pack oka baba yara pack be makoma be 70 waka boom na ya tena se eyeden nti wo mu twa nia no to be cry ya adwen emfa ho e na ehwe environmental degradation no eya asase na ye tu nkwa but inia kese no e wo se ye hu sika no eno ye nka ho asem eno cry another criminal actor ye nhye dan ka ho asem ya na ye de nia se o ye tu form ho ya say nso no but na be bie wo no na nia wo ho sa nia ne fa hin ekon hin enia no ekon hin fa hin but ye wo Forestry Commission for ha your Forestry Commission for Ashanti region ha
Yenimbre because it's simple. Because if I have that authority, Forestry Commission for Biomo Ashanti region, Kebe transform ni asa integrity omo. Because a ultimate responsibility. Ultimate responsibility ni say wo na ye panyin. E na ye nim sam nso mo ka ho. Forestry Commission for ni bi e hye ase e bi kra twitwa twansase. Forestry Commission for ni bi o mu twitwa nsase concession se nkofo nya Galamsey na mo nje mo de mo nje ma abo. Police for Geo Mabo, no Forestry Commission for so Geo Mabo. Inti Forestry Commission for ni bi chasa say munye na mumfa mabo mrebi. Yeah well. Yeah well. Nti men kasa wo ye no kwa. Edem ho a mo hye bribe mo gye de ekoso de mo de koma ahemfu ni nyina. Yeah well. Ade ne ya na ye ho sa. Enra, me catch you say low current, e wo fie. Amachia no moye. Now because of that, no menya electricity nam dia pumping inso abegu polytank nim. Enti de na wo se me ye ne se te se me koto sachet water bear almost 11. Said the bear abusiafo no betimi ayusu de adware. 11. And sachet water be 10, be 11. De me koto e no ba ku bia 11 cedis. Enti na wose me koto sachet water bears of something na yede ekudware. Ehona me hu how powerful it is because say nso wo ho dia wokobu nso na wadware na wo ye okay. But time na nso ni hu a e wose wo manage na de sachet water ene dware no na mo say say ye di agro. So imagine say obi a woni nsu na e wose de bi o use sachet water na di dware. Na ne maye 2 ana 3 anese wo so koto nsuo na nsuo no de bedware hwe a cost because barikasi ho no Galamsey ntino tise ye de enuro bebre gu nsuo nim ansa na enya bi de bia nkofo complaini ye ni nsuo ebe ye den na enya nsuo wo bra ya gye atum se be bia ye ntu Galamsey aden ne ye ho sa. How many times ni enka Galamsey hu asem? I didn't know something so simple yentimi fix it. And they are so bold. I'm so happy say aban say excavator bia wo be kraba no. Ye de bibi be trotro ho. Oh, ye de bibi be trotro ho. Na wo kraba je permission ansa. But the wom no amfa barrier. Aban to de bia mo so ya na mo di nkwada asem kakra. Police for yemfa barrier. Ayi ye can say excavator yemfa barrier, yemfa police barrier. Ne konwura mu ho. Efrin kran kwa konwura mu ho no. O kwa manso a police barrier wo ho. Be bia be ko bia say police barrier enti yemfa ho. Ana efa nwuram. Enkran ho na efa nwuram ma na akoma nso. Takwa ho no. Efa ho ana ekotakwa. Ande ne ye ho sa. Obetu a yese koje nkrata ne betu ni yie e hono kan so ho ntutu borehole a obetimi atu ba yese menye no okwan ho enso na kwabrane ye no okwan ho menye ni nsuo mu kwabrane si masi nsuo no meye aban ka se mentu Galamsey you can say small scale mentu a good deal or say beje nkrata ye be ma concession uwie a wakata so kwabrane se da bi se se kra de ha adwen kra ne ndc for no mu de mu ho agi Galamsey ni mu no e ha adwen asase asem no kra me na ma ban na abana ndc for no so de mu ho agi Galamsey mu no menti ase se no mu so e komo di omo nti so ma ban na mpp for ne kwa yenso ye medi bi kakra ansa nti aban ne solve no na ndc for no bebre nso e de omu ho adi Galamsey num na wa ban na aba untimi nkoje nkrata na nkoye ni yie untimi nkoje nkrata e din so obeje nkrata me say na me to sachet water nam say na wo mo ntimi nya sika ne ntone afi yegusu a ye ntimi nkan asem ne wie ye nyina hindie no de meti ene say police commander wo ho no because na me say ensanhye no
no did you to akoma Frank regional minister say di nkomo apparently I understand say afe no no nso aba nti de na owo ho no te say ono under his watch e na ohwe ye ma China 40 mitna ho nya efie etena ho eye Galamsey esa ye filling station nyina wo ho de otena ho no e na yes sir. So I was thinking since you transfer ni wie ye no ye ne den Honorable Muntaka nyina him police commander na owo ho na under his watch China for no koye de omu ye na no muti wona sisi abachi omu ye ne den ya transfer ni keke e wudi a wadi yen so man kofo asay asase no eno ani se ya transfer police ni na there be Honorable Frank Amwako hine regional minister sa de we menti ase eni kwan se ya transfer police ni na keke na mom e wo se ye twe naso se otena se ma China for ebetena ho eye de oya eno ani se ya transfer no ne badge kura wo se ye teso. These are part of the actions ne badge no ni ateso rank no ni ateso say miensa munje ba kumfiri so na ketia na monte so base. You see, there has to be laws. The rules must work. And yes, Ghana e be say dodo. To police command for now mo hono. Mo so amaba mo say mo de mo beto ye no. Me ma mo the benefit of the doubt. Police commander mo se mo de mo ye new because in cheche mo amba no na nentesa ye de new ye beto ye no. Men so me catch or say we new wo unye new wo ye new wo so enti se hu say Galamsey bi koso atwema mponi a police commander wo wasem minjai me say me so asem Galamsey asemu a minjai kopim say action is being taken enti say wo say we new na afi no aba me busa say adura nwumra unko patrol police commander say 1 month kra na are you saying say unko patrol me ma benefit of the doubt. So we soon nim now when you are aware. And Crawford, including Dr. Frank Amwakwehine, regional minister. All the 3 people now Omuwo Forestry Commission won no. Please interdict them. Omunso eka ho. Forestry Commission for ni nyina omu won kawie no. Under their watch Galamsey akoso no. Eni kwan se ene this week bedru no mo da so tete omu baby omu te omu nya ni papa me obi a ye Galamsey bia na nya de a metimi no wo asre oye mambo oye wudini. You are a criminal. Anybody involved in Galamsey, you are a criminal person. Oye wudini unti wo pese your life shortened. Until that is how we treat you. When you obi a ye betimi no wa dwene nyansasem oye obi a wo se ye obugabuga na ye gusu a ye nyankan wie no afi de miami kro machi pechi na matu eno mo ye Galamsey miami kro mo pechi na matu na wo pechi na matu miami nana wadaruma pechi na matu hene nana wadaruma di kra mo wo pechi na matu we de mempene so ekro ne ma ne nsei. It is the responsibility of nana owo pechi na matu me nana to make sure say Galamsey na ekoso no Frank is fayeko pechi na metu hono na ye nchade ena me wie ya na me ka kire regional minister Misraw me krom say de edan achi pe ena nkofo yitu Galamsey me krom de emma wodo metimi but emma enti nana owo pechi na metu miame nana piaw pechi na metu odi kro mpanyifo ni abusia panyi a mo wa pechi na metu miami kromu maso enti mu de mo kan so mu nyan se makwa gisika anasa mu hu ya me ka kirem se efie chi pa yesi dan no na pechi na metu miami krom ye Galamsey butu me yam hye me nam se se de mu nsuro nyame mu nsuro bibia mo de beba. See, me yatro Frank is kokon no so na gada me yemu hye me papa pechi na matu me am krom radi nyankopon mo se monye honorable asafo je obeba wa ban no nkrofo no so ahye ase ye Galamsey
mu ha mo ni bebree wa ha na yento abama mo ntom yenye press pre no say mo nkrofo nso ekom de mu oba no aba be chirichiri mu wa ha ni chan nkrofo na mu nyina mu me kai mu ye de na galamsey na kufuado mu am nkrofo nso ahyase e2 bi bra Facebook ne be ha de na hwe Galamsey a ekoso ewo Pakyi number 2 baby am free how Enti bra Facebook na ebehwe Pakyi number 2 enti nana wo ho wadaruma me nana no wadaruma ade we die nana wadaruma mempene so onana na me ne wo kasem no yenye ne boko nana wadaruma odikura mo Pakyi number 2 assembly members am wo Pakyi number 2 muntimi nka nkire me se munya awe se Galamsey koso obi excavator na we akire ho no we nso de emono pa efie ni esisi no bebi ye esisi fie no ye Galamsey aden edi sika petantan no what is this? Oh Jesus Christ Kofi ya nana eno na ya na ama me ra ho se nana ekwa na ade ba akwa ma me de kai breach priesie da se bre o se ebunsu the second eno no se mampon asase de o ma kwan na ma metutu nsensase no na se ohini bitini krum na wa ma ho kwan se ye mese na asase a ana asase no wo hweso no onu a wontimi hwe asase no so mo bia besisu didi so na wo be frɛ ohene wo se minim ho hwe ana se wonim de ekwa eya na me wonwa bebre sanse asase no obi akotwa ton a kanana bete asase na na asase no obi akotwa ton Pakyi na metu e ma so kanana bete se yakotwa asase aton a ya nye ho krata anko obekon ntokwa ana so obetwe nipa kora ba himfie edi ebesre sa ahemfo no mo hyehyɛ ase no a saa no ma no ekoso no amze Pakyi de ejan se waka nkuru munya de obetwe ama na ba so Pakyi ye fie ene nkase se kra me se me ye ohena nka me yetwafo ohene wo ho se Pakyi na metu nka me se me di hina ka wo yetwafo ohene wo ho se wonya nipa ato a menye nipa ato abata ahenni na me se mempe ompe ene waja ma bi nso ye rofo senti na wo se ehu se ye ya adehye saa asase ne be protect no kre nti Pakyi na metu fo abusuanfo amutie Pakyi na metu mo bia ntna se me hwe ha se enya hwe because ye da achi asem o chiranko manyini na sabi nyankopɔ ato ne nsa afrɛ me a afi ba bia me wo nyina cemetery nya ye tuni de ye Galamsey da bio enya asem ketwa because ye abusuan dan wo ho me ma me abusuan wo ho dan wo ho wa hwe obetu ase da mo be ko fie o bibi ni o fie na mo koye a o go be da kete so na afi wa mem ye hwe na janto a o da Galamsey amnem we ni papa no mma mo nyesa Pakyi ba mo nyesa na mo betimi akase mo mpene community mo nka mo hwe na no boys bi ya de bi na mefe pa o mo akonsuo no no mo se e de na mo jansuo mu yi chamfan ni ade boys na ekopam wo mo kromo for boys na ekopam nkofro mu di Galamsey nti I think say community no so nka mom na omo ebi kro no mo hwe na nananom ka ho bi omo nya demonstration wa himfio ka kire nananom so omo ntiase there be na we kra de nana wadaruma wona nanie nana wadaruma so one take action me angasa me take action go Pakyi number 2 it's too bad police commander mo Pakyi number 2 muntimi nka nchem se mo nya awe na I'm so glad they say regional minister Dr. Frank Amwako me catch there now say I will take action. That is what we need. Nti regional minister I know himself penny for regional security coordinators need here. Pakyi number 2 no Galamsey so. And now no pay umu ye. So go and arrest anybody excavator no so just said the mu ye no atwemampo ni. Excavator ni nyina omu yi aba. Omu yi ni nyina ba system ni mu.
Now, yes, cry almost 1,200 and a good port one. Air train clearance, excavators. Say, be with a biddy. And yes, 3,000 sunam. And Okraman for a cry, and you may draw me. And this is serious, Nana. Moving from a hand for the end and coming back to the police, security for no. Nana, me, I disagree. Say, I feel no bentino. Say, I disagree. Because the fact is that Obama, you know the situation on the ground. And the Oban, so no, you nimsa wona wo betumi abaya de ninti ne de wo ba. Ye will be on my emergency. Tie de wo ba ye training. I say me use certain resources including officers ni bi omo grounds dada. Now they fight into a patch say police for wo nyina hini ho nyina na ye yi omo nyina free ho. And ye de afoforo nko na abegu. No. There are detectives there. There are, I mean, omo secret operations, speaking intelligence. I been more why answer some omo da so. It your patch say police for nyina na call the commander for the police for from Kwana abaho. It wouldn't happen like that. It would by na a commander. You would have gotten briefing. You better catch us say anything there so. Aha na ofa, aha to say. Aha na we say. It would just say, you know, what call rounds are call re. Oba da ben. Da ben oba. Oba say 1 week na 2 months untimi mfa kronet say Ghana nyina kro mutimi operation BNI for na yifo timi operation within 1 week Ghana 1 week now obi kura ya kidnap no kura obi di na twa yi ko kwantenten ko no prosifo timi bo modern ni interpol cabo mu within 1 week or 2 weeks na nyina hiri ketwa we untimi as a commander waba wantimi angada intelligence to fight or I say what one more unimi na ne omde ne ko ye den etimi stress for now ye de aduma na hyenensa excuses bi ani ho on stop Galamsey no ho na ye hu so stop it ya mfa na amase se bi wo medidi ntwan na ye ma ne 2 weeks 3 weeks bia oni grace period bia we are fighting Galamsey and to the politicians me kaide okujo to abla kwa kan ye me kaide John Dramani Mahama the president his excellency and open good morning me kaide o kan ye ko 2024 elections on Galamsey me kai the vice president kai professor Nana Jane Opoku Ajimai me kai wo mu nyina de o mo kai and they assured us say Galamsey ni de head on okujo to kra de o ma yi say head on artist wo mu mfa ni agro mo ba ye no a o mu putu measures afedi ase ya aji wo mu nsem me hu de eko and I think that this is time one eso mo sorry now woman crofo ni bisu a bia those neighbor say woman hyehyase and we should look at those people na omu dealing with them na obi nso me nana me say ade a enye den ne say if you abesia na I say etwa wa na eya na ade enye den ne say you obi o wa bontia nana ne kire nyemre who dealing with nyemre say if those people no enye part of you who dealing with woman a very easy enti woman claim say oh and woman eye no enye NDC fo bi na wom enye NDC fo bi na wom no ene mo nchi wo mo a wo new party mu kra we mo new party mu dia ene ne kire kra mre dealing with them is very simple because obi a mekan cho say me no na bre ekoye campaign ene aba mi ko didi abechime because wo mo nkan ho dia che wo mo nyina na ehu it's too much and baby a ye ko no nsuo buo kra ye den ensuo buo kra ye den still no mo matete so enra me ko am ko bisa mo buo yate so me bisa your friend say anwabo yate so kakra ensuo mo da so deje nana wo nse ensuo mo da so deje 3 cedis no wo nse yate ensuo so be 5 cedis se wato me mpese me bottle water si wato medium na wato small one wo nse yate so yente so it's telling you say ya hwe ya ba bia ye beduru no ensuo ho nsem no ebe de ti ye hwe ye asoman I mean, be lines when the Indian command now no pay, baby or what still a Galamsey near Koswa, my enya aware, almost so munjaya, yensu yenjaye 03220 83581 83582 83583 03220 83581 83582 83583 03220 83581 83582 and 83583 Inti ofrea na wa me hu de ekoso because it's a bit frustrating. It's a bit frustrating. Anyway. Nana, yes. Kojo Jantua
Bantrubo, Pacho, upon to say, Obidini, Espresso Nabutua, Akokra, Mekase. Yes. Yango Pon, Winship of Papa. I'm in church and modern copia. Nana, Galamsey